Na promociji knjige Vukića i Linčića su pored autora govorili akademik Zoran Lakić, dr. Žarko Leković, Zoran Lakušić, Miodrag Milošević i dr. Radenko Šćekić. Akademik Zoran Lakić ističe da je Ilinčić odvažni istoričar, jer govori o istorijskim tabu temama. Zadržimo se potom malo na naslov knjige Bombaška i Vasojevićka afera. Lako se uočava da je riječ o još jednoj historiografskoj tabu temi koju su mnogi autori vješto zaobilazili pa i izbjegavali. Plašile su ih moguće strkotine, a on se hvatao u koštac baš sa takvim temama. Ala vjera, mladi autori. Samo takvim odnosom smanjit će se broj takozvanih bijelih i crnih mrlja u našoj historiografiji, koje ne služe na čast ni istorijskoj nauci, niti istoričarima. Otvoreno austrofilstvo gospodarevih sinova uticalo je na dalji pad ugleda gospodara, koji je u najvećem dijelu svoje vladavine Crnom Gorom, pa opet citiram autora, bio uzor u srpstvu i slovenstvu. Političke borbe u Crnoj Gori poprimit će drugačiji karakter od proklamovanih načela ustavnosti i parlamentarizma. Knjiga koju promovišemo je napisana jezikom koji plijeni i čitaoce strožih zahtjeva. Složena tema njenog sadržaja je strukturirana na vrlo pregledan način. Konačno, fundirana je na valjanoj dokumentaciji, a konsultovana je i relevantna, a skromna historiografska literatura. Ilinčić daje izuzetan doprinos afirmaciji Vasojevića, kaže Lakušić. Na objektivan i nepristrasan način bavi se događajima iz istorije Crne Gore i Vasojevića. Oblast njegovog interesovanja u naučno-istraživačkom radu je nacionalna istorija druge polovine 19. vijeka i prve polovine 20. vijeka. Taj period karakterisali su bezakonje, teror, politički progon političkih protivnika, montirani sudski procesi i afere. Sve nam ovo zvuči poznato. Šćekić ističe da se ova knjiga bavi istraživanjem ozbiljnih i politički kontroverznih tema. Ova knjiga predstavlja samo dio dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada u sklopu mnogo šire autorove doktorske teme pod nazivom Političke prilike u Crnoj Gori 1905. do 1914. Autor u ovom dijelu daje na uvid početke političkog pluralizma i uvođenje višestranačja u tadašnjoj knjaževini, potom kraljevini Crnoj Gori, odnosno opisuje zaista politički turbulentan period crnogorske istorije na osvitku 20. vijeka. Crnogorsko društvo u velikoj mjeri je prihvatalo autoritarnost kao nešto realno i nužno u cilju što jače državne kohezije, a lik vođe i vladara kao neprikosnoven. Knjaz Nikola je riješio da narodu daruje ustav. Knjaz se na ovaj način odlučio iz više razloga. Prije svega radi učvršćivanja vlasti na demokratskim principima, zatim zbog unutrašnjih kritika pojačanog apsolutizma, kao što sam ističe i radi približavanja Crne Gore evropskim prosvećenim kulturnim narodima. Naime, ovaj stav je knjaz iskazao u proglasu narodu, koji je objavljen na Lučindan 18. oktobra po starom kalendaru 1905. godine. I sam čin odluke i donošenje ustava u do tada autokratskom i apsolutistički ustrojenom državnom sistemu trebao je da predstavi ulazak Crne Gore u red modernih, prosvećenih i demokratskih država. Majski prevrat u Srbiji 1903. i težnja knjaza Nikole da sebe predstavi i afirmiše kao nekog progresivnog i proevropskog vladara, neki su od fundamentalnih argumenta za uvođenje ustavnog poretka. Naravno da je ovako fasadno uvođenje ustavnih i demokratskih tekovina u do tada vijekovima zacementirano patriarhalno ustrojstvo trebalo biti samo lijepo lice i fasada u očima drugih, naročito inostrane javnosti. Naličje ovog darivanog ustavnog poretka, međutim, nije moglo prikriti duboke društvene nesuglasice i animozitete prema višedecenijskoj autokratskoj vladavini. Odavno je postojala potreba za pojavom ovakve studije koja oslikava dramatiku prve decenije 20. vijeka, kazao je Leković. Ilinčić je naime uspio da obezbijedi bogatu dokumentaciju
da otrgne od zaborava mnoge detalje, da ih bliže osvijetli i potkrijepi novim činjenicama. Dovoljno je samo pogledati spisak izvora i literature koje je autor koristio i zaključiti koliko je truda i vremena utrošeno tokom nastajanja ove studije. Upravo je raznovrsnost izvora učinila da ovo djelo sadržajem, bogatstvom podataka, načinom izlaganja dobije kvalitetne posebnosti i svoju prepoznatljivost. Naravno da je istraživanje svih relevantnih izvora nalagalo oprez koji proističe iz saznanja da se jednom izrečeni sudovi teško mijenjaju. Vukić Ilinčić ide tragom relevantnih dokumenata onog doba koje je predmet njegovog naučnog istraživanja, svjestan da samo istorijska naučna kritika može da sudi o uspjehu istoričara i njegovog ostvarenog naučnog rezultata, a stručni čitaoci o knjigama i drugim historiografskim radovima. Brojna dokumenta u navedenoj studiji do sada su bila gotovo potpuno neiskorišćena. S obzirom da je njegovo uže naučno-istraživačko područje istorija Crne Gore u prvoj polovini 20. vijeka, Ilinčić se ovom knjigom dokazuje i kao vrstan poznavalac domaćih izvora za navedeni period. Tekst knjige iznosi 295 strana i sastoji se od predgovora, 4 poglavlja i zaključka. Knjiga posjeduje i rezime na ruskom jeziku, veoma detaljan popis izvora i literature, bilješku o autoru. Milošević tvrdi da je knjiga Bombaške afere zasnovana na nepobitnim faktima i dokumentima. Ispisana čistim jezikom, jasnom i bogatom rečenicom, govori o onom periodu naše istorije kad je krenuo obračun sa čitavim jedinim narodom, sa plemenom Vasojevića, koji traje neprekidno tada do dana današnjeg, gdje se sve naše mjerilo drugačijom i težom mjerom. Naravno i prije ovoga bilo je pokušaja obezglavljivanja Vasojevića. Sjetimo se samo slanja 270 izabranih Vasojevića 1861. godine u pohod na Novopazarski Sandžak i dalje u Srbiju, čiji je jedini cilj bio da Nikolini barjaci stignu u Srbiju, a Vasojevići za dugo vremena ostanu bez svojih prvaka, koji su junaštvom, pameću i pregalaštvom uzdizali pleme Vasojevića u to vrijeme iznad svih drugih. Vrijeme vladavine kneza Nikole poklopilo se sa najvećim usponom Vasojevića, u čemu Nikoline zasluge nema ni malo, čak bi se moglo reći da su njegovom usponu i učvršćivanju Crne Gore kao države, osim neophodnih istorijskih uslova i okolnosti, presudno doprinijeli Vasojevići svojim stalnim pritiskom i borbama sa Turcima na širokom prostoru prema Novopazarskom Sandžaku, od Rožaja do Plava i Gusinja i Rugove, a potom u svim ratovima koje je vodila Crna Gora, a sve sami i sve samlji. Vasojevići su jedino pleme koje je samo, bez ičije pomoći, osvajalo svoj životni prostor i svoju slobodu. Autor knjige Bombaške afere, Vukić Ilinčić, na kraju večeri se zahvalio svim učesnicima, organizatorima i gostima.